Pagabili ako mo na kuloy. Halimuti ko sumutale. Na kabinistingan dahil. Na sa kinda makito ako tiyo na kabinistingan ko. Praise the Lord. Na tomani tigulaki na nalong daw huli mo na tambu. Kata pagabili na katakatigil na kalo. Ni pagabota tiyo na nalong daw umbula. Merawat tali kina. Medosogo di mana tali na kabinistingan na. Amen. Omote kayo makasingan na kalo. Sini orang talangan di mai bango na nonton songo ni nak kami sinongo. Praise the Lord. Wami na kita bagi itu lebih tidak ingin malah mai dake. Praise the Lord. Wami na kata nak keluar untuk bula, untuk ya roti kumai and ya kami di sini ada. Praise the Lord. Hallelujah. Kita lebih tamari mai bunuto na walebu. Praise the Lord. Kita orang kami di sini ada. Hallelujah. Kita wami na kata nak keluar untuk bula. Praise the Lord. Hallelujah. Vertura tá em uiu ainda tinha mais sarandua. Estava com a moda na mão levo. Aleluia. Na muita tinha mais na huli, muita tinha mais na voz de calor. Praise the Lord. Que me sabe um bauta tipo. Na tatara na daga yago na calor. Era no duim bola mais do que me dona na live. Praise the Lord. Que me sabe um bauta tipo na voz de calor. Camuraki você tipo na vem bom e na vez se na dona tinha mais na vem. Na huli na vaga agora tipo. Era daga yago na calor. Era no duim bola. Amen. Sini kali badalaka. Na vossa ni kan bati bagi tiga na dambula. Haleluya. Ya ita sangai tiga butu mo ba. Amen. So bikira mo kasama dia dia kasara. Na muna nga kime misama kunya tala tiga na vossa ni kalo. Bala tala na vossa ni kalo se tiba bagi mane ni mabimbula. Ni kime se kalalai. Praise the Lord. Inda mga binibina kata kime na kalo. Na kami ni senai. Haleluya. Doe bela wasia tigo ndo na ka. Nambala tala na dambula da sa. Lako ba otimai. Due se ne matata tigo mai dona kaka na dreva metaronga. Praise the Lord. Hallelujah. Kau boleh disangai lagu tu nabi talno so na kau disangai dong tu mai so kai. Nabi dah biar kami boleh datang cukina. Pakuri cungan orang tu bully oh ya ena. Ya budi pakam bauta di lotu bak Kristo. Amen ni. Nanda ya mue. Nada benda buna entah pakam bauta tigo kina nak kai entah pakam bauta. Praise the Lord. Koe. Nando tol tiki ni bola tambu. Wili wata kede na same tolu. A same tiki dua tiki ni tolu. Rua tolu. Ini satala bagi sanaya. Ia ni satala bagi sanaya. Araba sana kita ka na tamata yalo dodono. Dona karo ni kita ka na tamata yalo dodono. Kaya mga senga tu ni tuba ki boka binaka na yabu ni nora boka mbau tra klo. Senga salah. Senga mbau sarang ame na bili bala ka mata yalo dono. Sa po sa chigo wala mundo. Praise the Lord. Amen ni. Boka tembara. Ora isa na ndo na kaya ta bara. Ora isa na ndo na kaya. Praise the Lord. Hallelujah. Ndo na wala nimbu ay chigo bikito baka la na bitana sila wala. Ato lo manga sana ndo na ka. Praise the Lord. Amen ni Hallelujah. Agora vem o tambu ainda sa vem o tambu. Vem o tanga. Hallelujah. Ma toka na mga libulati. Praise the Lord. O sinto ko kami o chigo betaka munchi. Habang ito ka na matunda ka bali. Amen ni. May mga ni bakang bulay. Nabi baptiste tegen wai ko ito sa tarati kung go na baptiste na halo tambu. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kabimbi na baptiste na halo tambu. Praise the Lord. Então sai o tipo na tabro. This one or this one. Bago satu lucu, kita satu cikgu sistem. Praise the Lord. Kau yang bo, doktor betul sasang saraki na pangalebu. Praise the Lord. Beri. Dondonu, betul wasina kita voko enelo tambu. Amata lotu ba Kristo. Dona banua dondonu. Dona banua dondonu mo sasang kina.
Praise the Lord. Makasina iti yan ang tambo. And ang rakin kita toka no londa vi ambula taka na gospel ke Jesu Kristo ni da senga tiko ni makasina iti yan ang tambo. Praise the Lord. And ang rakin kita na ilawlak. Pero doon na rin nakin saya nak kini bos taki mga biti tata butu. Haleluya. Doon ay buki daw ka tuilo do ada tu na two step. Praise the Lord. Roi liun do imuri. Ai, sen do liun roi imuri prada juga. Da bana kana bana. Isa tu ko bana tu vital lotak. Kana karo ne ba batni. Ada ni sega tu bana yalo tambu. Tono le chini na ba tu two step. Doon ay kaila roi liu be chisu. Rona kalau tali muri bana butu-butu. Tu sampai di sasangat talamai. Praise the Lord. E na bati mo boy. Due liu roi muri. Praise the Lord. Go mane. Mi senga ti guna yalo tambu. Amen ye. Praise the Lord. Do me da kopia ka aqui nesse sistema como? Senga. Ya praise the Lord. Vai boy. Ko ko bimbi chico kina. Te no ba sine te yalo tambu. To sa tarati guna kena lesoni. Ngombo te kena ngai wa mo kita mai do talango na mai mu to sangane ser laga ba na kina. Na yalo tambu. Merito da karon do kena mu merito. Makelia manda wakati tumbo. Praise the Lord. Betul betul tu tarati mana kena yang. Amen. Ano. Betelele mu no tambu na bakayan tambu tu na yang tambu. Me baka tu isa sambaye. Sanga una sanga ni lenga. O na yang tambu. Me baka tu na pena dole. Wana ngai butu gina na ulu, wana ngai moskina na ulu. Tu sanga na pena dole. Ile tombu la bina tu. Sanga saranga ni tu ngandre na pena dole. Baka chicken na yalo tambo. Nangona saranga ni lenga tu sa kanya lumana yalo tambo. Ina bengo na to no na tombula. Tu rabiti kenda to tu ko. Wa tu mi to kere bebu. Praise the Lord. Ko ngo. Raka rua to sa kawal. Kremenda wili bat kere rua to. Sanga veio kupita lo bebu toni. Pakistaki, berkindo yang dua, nere Yesus Kristo, membuat kini kamu berbalada, ando narawat nere tamu Yesus Kristo. Bagaimana bodo, kau ambil waktu asal, bimo sekali kini nonton ngona, mana sahaja, patar kau cikgu no perada jauh, saya itu juga, yo, orang lain juga soalnya ngona, ni ngona ngau sulia waktu kini no mumpul lah. Sempre ramadang no papitis no wai so no na kalo sa papitis tiko ena hotam osa dui bossa rawatiko gai muri no papitis no wai. Praise the Lord. Sama tata chico ya so no ne rulite kamabaya na kalo ko tu to go pita tu to go koya menda veio tu ni kapapitis taki ana papitis no wai. Sautia sangai bosan ngai rawat na yalo tambu. Praise the Lord. So na na tulu biso taka no butaro bikele do malit sino ko tambu. Raunin dua e baka sine ta tulu na yalo tambu ni semberra ni bei butudi me lingo mi ci su mero natura no rawa si sengo. Dava no mundo sem entrar aqui. Satu no lança. Satu no leisão itago. Dava no mundo sem entrar aqui. Dava? Sebenarnya okay. Sebenarnya sudah no mundo. Tali. Sebenarnya baptizo. Satu no mundo tu. Dona mundo tanga bimbi. Mau bila kata dona leisão itago bimbi tu. O que se leva tigo ni matin tudo. Matin tudo buto se matin tudo raram. Matin tudo buto. Matin sebenarnya no mundo. Na kalau na senga bagan dua, e papita está em dua na nós se vacina tem dua na lubini tempo na nós já notamos. Senga bagan. Praise the Lord. Senga bagan. Amen. Kau kata langan bula, kau kata langan bula, gagaron binaka. Weekend to, gagaron binaka, but itu. Mereka ni praise and worship, o sa worship na mata ni praise and worship.
Quando me tunga nga numi na sere do to langata. Me ka kuni kauti ko mai burra na kene langa. Amen. Me ka kuni ko mai burra na kene langa. Kaya kali kauti ko mai burra na kene langa. O burra siti ko binakasara na signi chane burra siti ko binakasara mo na sengo. Bitane ya ke bakambiri kina nangangara pa lo. Amen. I'm speaking to the camera, but it's speaking to the person behind the camera. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Vamos que tu satarau tem que muli é na yambaki saúde. Lashi. Praise the Lord. Deve estar. Ya tukuna kopita veio na tomata, me arrevei muito nica papite estagna daí. Jesus Cristo. Na dava anche tukuna talo ko veio. Me repetition ya lutam. Me repetition ya lutam. That's the next step. Materi kalawa veio tuni digo me Jesus. Men mutura ga no me bambula. Otiana repetition why. Kalau kita sobi kita tu apa petition otian na why. Ada apa petition otian na why we kita tu. Right. Okay, tahu. Udah kita tu sembilan ni petition na yalo tambu. Petition yalo tambu. Sembilan ni petition. Tapi lihat, you haven't been baptized with the Holy Spirit with the evidence of speaking in others. Sembilan ni petition na mo dui masuk na dui masuk. Okay. Dove tu sa sasanki, não tu sa tra la lezioni, tu sa na sola ka tu sa kilato come boleta, na wasinete da tambo, tu sa guerra bisa sa sarjigin. Por exemplo, tu sa roda te na lugu tu ya ta se ela baptizo da venela tam. Por exemplo, tu sa tu ni alta o te na bulongo, que vai cantar sim mata chubi kim do me roda tale. Por exemplo, quando eu mando no USB, me ni download ni na video ni bulongo, me rawa nindo ninda sale surau nindo kai rei sarava tu sarava. But when it told dilta jona ya bani bambo. Praise the Lord. Efeso limatin kawal wil bat ke de rua todo. Nindo ba koni matene na waini ni sai kina na kawa sisi. Do vaccine tinga na lata. Praise the Lord. Do vaccine tinga ena yalo tambu. Praise the Lord. Kaya ako tarong ato ka na taroy lahe. Nakame baka ito weekend na kalo. Menta baka sila itikina. Napaka sila itina yalo tambu. Zamo na muna. Bila katakin na kalo. Menta baka sila itina yalo tambu. And dua chiko na muna. Siya yalo tambu. Ilang mga may baka waste time. Tunga naman ang muna. Na daba. Bila katakin na kalo. Menta baka sila itina yalo tambu. Me dua agora que é da benefit yo the main purpose na uso tule to sa tara mailu ela katakan dua wal da me kacho na katakan dua wal ia na ago mai vikemando na ela tambo do na gaidava dal tu kuni iau kina temu mai bem Namtale, wachanga tau, yala kei burra. So the main purpose, naquela uso tu levo tondua. Praise the Lord. Ni non da vacina que nela tambu é a medagua. Qual é a messulia vikenda na kaukaua. Sulia vikenda na ndondo. Merawa kina, nindandau tukuni chisu. Praise the Lord. Qual é a rede que na duindui ni biba no taki ni evangelism service ni na acaba digo olha na vacina tem ela tambo mas que ele assim vacina tem ela tambo dona também ona rede dona também duindui olha na vacina tem ela tambo duindui na acaba na acaba mas não dava mas ni na acaba digo na coco ni ela tambo e eu tô na tua olha tu lá
Erto sa taka bola sa jangan erto ko bola mata-mata. Praise the Lord. Big difference. Roma walu rosabu kawono. To wili bata kede rua tolu. Arreda ko. Ini alo tabu talanga sabu keno no dadaba. Mal menida sa sengani kila nadaba. Naka e kili menda kerea. Praise the Lord. Dona Roma tanto na rede ci sono non enda kerea ci buona kolo e sona ka e sini kili se venga niti. Che kenda? Enda kerea wala tunga meta nita vila ka, Dona kerea posso apertania. What you want and what you need is two different things altogether. Na kau nganreba ke na kai nganichiko quando rom tamani dui ba ita merda. So no na kalo sin suya na kau nganreba na kai nganichiko. Quando suya na kai nganichiko. Pada kau nganreba kana wara ka toka. Mo tua tala manda ba kaya ndo tala level bo. Sangero ni release na mo kana soni maso. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Namo mo chuni tolu chuni soni maso. Yes. Wait. And no. Sa no na sa road hai. Praise the Lord. Kota le ovi kebi. Kota chuno ovi keba tal chuno kalo keba sa no mai. Pada kota kaya beka kaba Moses. Praise the Lord. Gebi bikti ko kina na kalo. Beto ko la ko sana kandua. Ko be kroso me la ko kenan. Beto ko lo kota ka ko tal no kena tal mai na kangori. Praise the Lord. Amen. Mas então, o veio é o que anda era no da mão maluco. Já lotamos o que anda. Que mal mal que ele que ele chegou que ele se niquila no maço. Praise the Lord. Eu mudo no motor eu saquei lá no maço. O veio lá agora na conference ni maço. O veio lá que é. O sangue que lá certo aqui na vovó onde que na mamava e não o maço. Nito sa mga makalatagan na pitong berit na conference ya na masu set up na masu intercession. Nito sa mga makalatak yung wandra saranga wandra na kilaki na laylay na bobondea ino da sini kila na masu isa ngay sere lagi may na masu uy ay waray kito siya nakatalaman na kito lay mo. Quando a maçula lá ainda acaba de andar no mesa bondo na casa, é sem azar. Ainda vir todo o azar. Praise the Lord. E não há ainda maçu. E não há ainda sem aniquilar na cama ainda maçula cá. Na vai da cama na ela tá muito pequena. Na vai da cama na ela tá. Quando ela quer carolho mas. E a maçula que anda na ela tá. E não butumu. Sene da mutirau. Ngoko warta dona kene barita. Toro manda que eu sa masula ki di chomai, masula ki di. Bita be ona kalo. Di la wai. Eu sinikila. Padu siber ni bita tar mai bat gerdu. Eu sinikila na kai la oduru mat sigo di la wai. Ela be siga. Mela wa ni sambito be ona kalo. Masula. Eu sinikila. Kene mal kene ko masuli ka turanga ni bleste ko ya ni wonder ko ni marri ko o que kana ka ni buli ko ya sunset ya sisa sisa sana na ka mo na ka botem sidikala na ka na duro ko ya patni sulia mai na kalo ni sulia mai na kalo na tanda ko ka ki na butumu sulia mai na kalo na butumu me masuli ko dilo wa ka ro ka ba turanga o salveta tambor na buli na dilo wai eu sa masuli ko na ela tabu sakrena ela tabu que ya mai ka sa ketik masu na masuli de bondo pai melori masu na ela tabu masuli ki dila wai wala kelo me masula saranga spot on direct saranga na kai la do ma jigo dilo ado ha shakara bas ketere de kala ba shukara satoro ya betul ela tabu ai kila na kai lo do ma jigo ko
ina kena biu mai yona kena butu no mosli ko kin ko ya no na kena chiko na kalu kamba na sabi taranga na kalu na yo tambu wate ke na kalu na tamata atoro o tu sabi taranga o tu no mai ba ya ngate ke wala chiko na no kumbula me usteni ndaget me raw ngai masuli ki no dilo wai sin maso ya mosti ko na tambu ko ti go veo me masuli ki dilo wai wana kalu na tamata sabi taranga o tu le to ba kalungo na kaluna tamada porque na kaluna ela tá praise the Lord porque na monitor o Jesus Cristo quando tabe tipo de matou tama ele matou que mau vivia o matou que aleluia quando lá mosuli que tem tipo no butu na monitor o Jesus Cristo já na nona present day ministry na monitor o Jesus Cristo intercession sabe a mata de sonaka dove taro vai do taro aleluia ya sono una rete tigo sono una ya tigo na sola Carlo mani mato buba le così che la ya da una moneta tigo che da una moneta tigo da una moneta tutto automaticamente non vengo usini kila tigo da una moneta bati kilo ko lambula kwaya na moneta satao kilo keda ngisi kila gosa binaka da mesa masuga na yalo tambo ko kila na kato do garchu ko kila na kato do garchu ado weekend tanda sartu no tura na yalo tambo ni buke ya na beka ki to na ko ruma tipo ba matru vale alo na di tusana ni zambora bona kalona tamata dosa vitar taramana na le to ba kalo na buku masula na bubata bubara to na rubengo no tingu beka ke na mbala tiketo excuse me amen hallelujah praise the Lord kwa alo kera ndon biloi hallelujah amen termina ya pasal ya perikaro ni umas juga mana ya tabu sini rau ni intercepta sini tak so pada bulida bote sini kila juga kau nak kaya budi juga kau kila wana bosa kila bote bi bosa gitu kilo kau kata boleh kiki tu juga kau meda tu kaku ni lau mana buli bote kila juga kau nak kantor nama buli ni ke nak kantor nama buli ni ke praise the Lord na pag boleh que ele me boleh agora ele não tá pagando volta tu sabe que tem um afeto com ele praise lá boleh amen para ele sabe que o momento da masu né tá reida não mulher boleh ni masu é na lá com tale vida tá de batalha dengan dia agora tá mani breakthrough vai também agora tá mani break tu sabe aqui né tu quer é boa naquilo vê se ele quer o querer te boa naquilo de que vou te boa naquilo turan i bokasine ti wo da lo lo ni no tamu bokasine ti wo lo ni no tamu me ro ni masu e na masu ni be no tamu me ro ni masu e na masu ni dui bossa ka kunyo kinda ni tune sing na ka bona kalu ona ga reida ki ko na vuli ko to ka ba tso ona ga ba jira ta na ka to vuli da tso praise the Lord amen taruna ka taro totale taro amen amen baka sama ta chigo amel sana kai pala kina multi o sakachi ngai yo sino sabu kali yo sa chigo praise the Lord ngai baka sama ta itu to sana ngai vita no tu to sana ngai taro praise the Lord iyo praise the Lord betul no itu baka sama wango praise the Lord tapi nak kama to sa ta kamera chigo dona kena ya matai ko ni da chini kava wili wat kere rua tolu ni le ka pa samas do na postan samas ne luma kasa sema ino wan satu rongo na kai tu no chiko ko ya jo masu ya lo tambu e bypass ta ki no bakasama esse livro aí até que no bakasama but sei no iko masutiko na yalo tambu ko e ba sini iko chiko kina na kalo e masu na yalo tambu directly sana buana kalo na tamanda ko sini bakasama de sini ba até que no bakasama
Nyo maso na bosa baka biti, se bosa baka palani, se bosa baka para bosa kila, bosa mulivi. O baka ta no baka sama, batu no tu mano ko na biya tu bosa. Ya lo tabu se sa automatic na. Sa ni maso chico na ya lo tabu. Ko ya baka ngata ko na no bosa, na no wavelength, ko kere ya, ne maso kila ko na kalona tamanda. Então vi tara-tara orto na lewe tolu bakalo yang may baka nga tikitik nga na tambul. Praise the Lord. Sabi ang mata tayo, magbabiya kachi ko na sige ko na tabu mo kaya pati yung masus ko na yalo tabu kaya natikinongo ito ko na beki ang danidago wala yung masu na yalo tabu yung masu yung na enda masu é na vossa tani sem dui vossa. It's spirit, God the Holy Spirit. Mas tigo mana, God who is a spirit. Ayalo na kalu, santonia, ayalo na kalu talaga kalu yalo. Kebal masu na kalu na yalo tabu, wana kalu na tama anda kuya talaga yalo. Ito sabi tara siguro to. Spirit to spirit connection. Direct line. Saya kata ni dua tangan sila kata lepas exchange. Central never busy, always on the line. Praise the Lord. Kaya ito guys suka bagay ba? Yung parada dyan ang galing giri na kinatuon. Hallelujah. Hallelujah. Ano so sawa kasama cuma saya central never busy. Praise the Lord. Dua betar. Sabi matata. Posili ba? Oke, mata ni kornila tingka ba rua tolu. Sa semen ko sabihin na kawaman sa semen do sa kila. Asa sa buto ko pa na bika e buni na naman. Alright, sa semen indo ekila, wili tu kilo seta ni ko tkira keda no le baba ko so ela da. Seta la kila ko. Praise the Lord. Kwa very effective kina na masu ya lotam. Very effective kina. Ni sini kila na teboro na kay masu legitiko sini rauta lang ni intercept taka. Sini rani tako soba na teboro na masu ni lotambu. Kwa ni sini kila tu mtanga kwa na kay masu legitiko. Kwa very effective kina na masu ni lotambu. Praise the Lord. Yang ni masu na boa na mas, ni na bossa kilai. Sengai, ter por em bossa mai. Do to get tako so na masu. Praise the Lord. Deve taro. Kela taro sa tongori ode kila na ka da masu la kani da masu na bossa tani, sendui bossa nelo. Le kila. Na kalo to ndua ngana tamanda. Bota que ela acabou. Estou lá agora, estou aqui lá, tipo. Estou lá, estou no bacalhau. Praise the Lord. Sabia matar a toalha? Dosa kata daqui não, na tito ni mula toki na nelo tambo. Ela sabe o set sarabia. Set sarabia. Sati ko ngana no na secret code da kalu. E buni taka ko me bona tebor, me ka ko sarani kila na tebor. Praise the Lord. Ni o boss masu tu na masu yala também a vili saranga na tebor. Ko en gona puna, ora sarona. Ko gona puna, ko e borrati ke da bakal le tikina na tebor me da ka kuni baka sina itena lo tam. Ko gona puna barota sabaro to daga. Ko e borrati ke da tikina. Praise the Lord. Na tebor me da ka kuani baka sina itena lo tam. Amen. Ko ya. Bata kila juga ko. Dia tu siapa ke sini tinggal tu na, tu na liu tu mana mana na bos, na tu mana ya tahu. Awak salah apa? Kalau sulah buta ko kan tu beta kau juga mana na di mata mu balik. Awak si bagan tu. Dia saat itu masuk mana kalau na tahu beta masuk na mata mu balik. Kita masuk juga masuk na bos kilai. Kau tak takut sih? Kau usah pakai bibi tak jadi begitu Gona ele da tosa sanga aqui.
que vai cair dura cai tungan reba vai levar loma lemba kingo salango bo ka sile tin otam wasi de otam muela da todo ora mi katale so sagango ni ngono saga ki no ni sarango presa lo ngai le que na botala que kasere mai ko bunta ka chubi kena to tebo tamani bunta ka bikin to tebo mete to kakuli kila mete to kakuli kere wana kalu praise the Lord hallelujah. Mata ni koroni datin ka wil mata rua tolu praise the Lord. Donc là tu vas kena duindui donc là tu vas duindui indui vossa what kena prophesy okay orongo indui vossa what kena prophesy rota langani ro komai ena indui vossa bo kona kena vossa ba pertanya ko tu kona personal tongue no muawi ko what kena kelu oh como agora eu tive banho te então só vira para a cacete não tá eu tive banho dentro da prison hoje na caminha não chacaraba se querer lucaraba sindere calaba chucaraba vira na volta que na calu que o gado o saque vem toda só onde essa tá muito bem nessa tua não a sartua só agora on sartua na bunau se só não dá de prison hoje sabe duas sa cai lá mais em golo chacaraba calaba assim toma na sarga daqui macam banding dengan todo gaya dua tali bahkan dia tak mai ena vossa kilai that's the prophecy in tongues kalau prophecy in tongues adalah tak kisah sama lalu tu apa sanggai lah kau main kena bahkan dia praise the Lord oi kemu tahu nak lupain bu raya nasi kan yang dah usah tali kemu tahu amen sama malah yana doing ni personal tongue no iko tikena kalo what kena kwena public prophecy prophecy public prophecy praise the Lord na menunga ko bita tunggangaro ni kina roto na menunga bita tunggangaro ni kina tuka kuni bagaya ngata kana personal tongues personal tongues menton disrupta kina na luto se sono lelewu batele resapa petition ya lotabu era ngai be bagaya ngata kana personal tongues mera disrupta kina na luto Betul cikini boleh tahu cik itu kuna cikgu mango, the spirit of the prophet is subject to the prophet. The spirit, kena membalik, na volume ni nomutans. Baka tahu cikgu biko, kena tosa dake, kena lutu sombu, o iko nga control taka cikgu. Betul rawa, unless sarga, kena kau prophesy, gay bosa mai daki. Kaya baka nomu personal tanga alumina ka nomu volume boy pare ali taka sobera praise the Lord ana kila baka binaka vere rati ko so ni lot severa la mai bana dole so ni lot era sini baka bulili era abuse taka na posso baka bicara abuse baka sabu taka baka bitanya taka Maka beta lihat tak ada isu-isunya lo tampuk na personal tongues. Kami itu orang ganggar orikina. Kau gak bina kamu itu satu beda untuk sama buli. Coba kau sama kasih dia na lo tampuk. O sengaja parafisai. O masuk tinggal apa nak kalau nomu boleh uji kita balik lagi. Betul ni kau apa kita kalau. Orang lain cuma itu cuma ke. Na parafisai. Baka tata kira na isogo na ilo kembal nindo é prophesy in a public meeting matalan na luto ni prophesy kabo ni wala lang may kinala bakan dewa na kinala bakan dewa taki era baka ya longa ngate isaraki na isogo na ilo to doko emeni na no pos na tan o iko to nduanga o baka ya longa ngate betul nunga praise the Lord wa ko ro duindu kina na vossa time, na personal time. Bota aqui, né?
provisai. Amen. Hallelujah. Eu gosto de conhecer o que está acontecendo na ngauna. Daqui a pouco na serve som. Não vai estar. Tem que declarar precisão. Vai toda a gente na malama. Lá como é. Mas se on bilang satu asa. Kau yang kiri piano juga. Tu guna mau ke sister. Kenapa please sit down. My. Sini gua. Praise the Lord. But ini nona personal tanga. Ganyan mo ka may rabat kayo na kin nona volume. Kaya kembali kayo dobi kita tungan na takawaya. Ganyan tu kuni may mana pulpit Ares está chup baito. Ha, right here, baito. Doon sa kilasan siya na muna. Doon sa tarang siya kinabuli. Praise the Lord. Sama tatutok sa nakaya. Erawa, niya nga pa katata pabikyan na mentan duy bos sa bos. Dapat kinayang. Praise the Lord. Betul duy bos. Dapat? Yes, come on. Bolo. Iyo, Nabi ternyata kan cuma na kalau na yang lo tambu batiknya na kalau na tamada. Kau yang kena yang bikin dah. Indah masuk lah kalau kaya na yang lo tambu. Kalau sabi ternyata yang lo tambu batiknya na kalau. Praise the Lord. Tadi kelain ni, sini rauni, buru takut sama mai kina. Yang lo tambu ini sih sarin dona, sekarang ini kilai. Sini kila na merda, sini kila ndo tala pamata. Betul sabe kilingan kalau na ela tabu kalau na tamata. Ciuta dua, ciuta. Sabe a mendre bali yang musuh. Ciuta dua no segundo, will manda rua tolo. Dia do Salmani, do Bimortata, do Dati, do Ainda não dou para se passar. Dou masuma ainda lotabu. Sabe da bo? Da masuma lotabu. Vai cair Richard Staka, não anda para bauta. Quando aquela aperta ali, o cachorro building up your most holy faith. Building up. Recharge. Agora aquele masuma rich. Top up. Top up. Bom, não posso dela tam. Top up, recharge staka. Não bakam bauta. Não que kanjir. Não que tunja jiwa não kanjir. Praise the Lord. Kanjir todo. Recharge. Praise the Lord. Nyolo sumai bana nomu pre-closet, nomu longi ni masu. Nyo tigo ika dona yawo, serona yawo. Mas tu ganhar tam. Ganhar duro maya. Men dona yawo ni mbole pakai tamera. Hallelujah. Betul mana? Dia sah top up by lomaya, sah recharge by lomaya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaji itu orang boleh bolam. Nak kata orang betul cuma ela, na bolam bem balik ela tapi kaji itu orang. Praise the Lord. Ya. Hallelujah. Amen. Willi bater que rua tolo. Kalau tamu mereka kita kuaya dua naik tamu ini, bayangan dua 6 bulan kita mata lupa buat Kristo. Rau weekend kita bulan kalau nak kebutuhan susu. Kita dulu kita tahu kita mata bulan. Kalau ini kuaya kita mau tak pergi. Kita mau naik susu kita kita. Awal mama na practice na tamu. Then we take no takes. Praise the Lord, Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vamos então nessa sala aqui, Toda essa sala aqui. Amen. Dua etapa.
Praise the Lord. Dove taru weekend to, dove kain dona ka. Amen. Sama tata chigubo. Praise the Lord. I said that, eh? Mata ka tuna de mai tala lesu de word. Ai baka dai kena somi no masu. Tona ga mai buli de kina, se dava baka bulu tiko. Na kena seni somi no masu. Na dava na dakawa, dava mo dona na dakawa, mera somi kina no masu. Eh? Ke to bina kata masu na baka bullseye sa na masu. Eh? Chini bina kata masu me eh? Ado ka bala ceiling butu so mutal mai, eh? Praise the Lord. To bina kata masu ya ado sar buana kelo. Pero dava no ninda dakawa, eh? Tona ga mai buli da ni mataka. Lo mani ma da ngo, eh? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tudo que você quer, praise the Lord. Tudo que você quer. Hallelujah. Vamos ver bila aqui com kalo. Hallelujah. Damos como na dona. Dona você ni vamos ver bila com kalo na beca ainda sabuli na caminho sinongo. Hallelujah. Baleta na dona na tampo. Mesmo que quer na kalo. Hallelujah. Praise the Lord. Na ko na kalo. Kima me rokobi kemo ni chisu. Na wale. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise está para mo de tigo. Metini tu me queda na loto na cabeça ni coe na dona masu. Hallelujah. Jesus. Ani mamin bola, mendor di kiman, nanti mamin lepas kem ni nanti. Udi na bos tinggal di kiman kita. Mengialo kamu dengan juta lagi mengenai mamin bola kita. Mungkin na terus sinai ke, mana mungkin pos, mungkin nawa. Wah boleh kat kiman kita kem ni nanti. Na boleh turang, mungkin pos tak bisa. Kiman bertahu ni kita sangai mata tengah di kiman. Bola mendor kiman na bola tak. Na wale mga bulan ng kumata ni kuan os pa kalong kita ng mga bulan di USA amo dito to may kay man mga bulan din ana may mga bulan na wale tura na ka ko na wale material kon dundo ang tani serao sa tambor ko ba ni nang tayo tumatura ito ni sing ni levi keman kon ni nalita keman na wale na ka ko na wale na nang ni boss. Na wale ni mansa ni ko man ni was ki be ke man ro mata tagi ne ne man ni bole ni gara ke mu kurang ke man ni do to ma ka wale se ki be ke ni menong ni tek man lan lan de ni na was na ta itu ma mas se na tare ne ala na iti su Cristo saya ni to go bole na ni na daulo lo me to ko ma Amen. Quando estamos mandando Hallelujah, Naka, total no mandamento sa suka tigo weekend na songo na kami sinalendai. Hallelujah, na mai bakueta tigo na kami mataka, na vima mani vitu na kami. Praise the Lord. Naka sa rupa na kami sinalendai.